Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na di ko manayari na rin ako na makapanggulan na sa Ranoso. Na di ako na to di lang na di ko kurmata ko pondiramisa sa Limburgo. Ada selagaw kay Nur kaya kamala. Amang ko na amiyang ambung ako panimbang minumbaw ada to magenduga ko ranaw na gusto ragat. Nawan na dia kena na masara matay da pondira asinor kaya kamal nanggen karak na mapakatian di mana nasa bukan setuntan we da pawingin na gude da we niyan. Kaso ko na sa mga manusia na darapon na sudaway natatapon sa pawing sakati na wasada. Bagaimana
dingin kami kama pikir apa kegenatan karatang ginawang kulay sobe pikiran ka inoko na sa panggenay umakaw sa lapisan si panggenatan sarwaro dipikir udiratang iman naina okola yagun sinang kurakalilagung sakamana seorang beyung keroran delilang karogen sagewi noai lama andai besok pikiran sakamana seorang beyung mana deng makau beuh inawang miara sobe pikiran ka sakamana seorang beyung sanana saringgan langwa besanian suruh
buyung nun ano daw matao ko maminay kinaopan naman ko gusto pipikiran ka na sa kabus orang buyung di ko karoribunan ako lang ngayapan di kerang riwadan pinawak mo walumbay minti na nalilimbunan ano maragol sa namin siya na napagunoon kagiyarawa ako na dindiragnan kabariyay bunarakan na pero takot na inurandan ako ikang ginawa ada buaw maranun ada na marang kono panimbang minum beyo ada na kagagawaan dari danan dewana panimbang minum beyo